Cristiano Ronaldo na Lionel Messi ni bamwe mu bihangange mu mupira w'amaguru bamaze iminsi barubatse ubwami bwabo, aho bagiye basimburana ku ntebe yo kuyobora abeza mu myaka 12 ishize. Ibi bishimangirwa nuko muri iyo myaka bombi bihariye Ballon d'Or 11. Luka Modric ni wabashije kubitambikamo yegukana Ballon d'Or yo mu 2018 nyuma yuko yitwaye neza mu gikombe cy'isi cyabereye mu Burusiya, kuko ikipe ya Croatia yatsinzwe n'igihugu cy'Ubufaransa ku mukino wa nyuma. Iyi kipe y'Ubufaransa ikaba yari yobowe n'umwana ukiri muto Kylian Mbappe. Messi na Cristiano bose bamaze kurenza imyaka 30 barerekeza mu kumanika inkweto, ariko haribazwa uzabasimbura kuri ubwami. Iyo ubajije abantu icyo kibazo, izina ritariza mu mitwe ya benshi ni Kylian Mbappe, umukinnyi ukiri muto ukinira ikipe ya Paris Saint-Germain mu gihugu cy'Ubufaransa. Uyu Mbappe yakuze ari umufana ukomeye cyane wa Cristiano Ronaldo, ndetse aherutse gutangaza ko ari wafatiraho urugero mu mupira w'amaguru, aho yagize ati icyitegererezo cyanjye ni Cristiano, yatwaye ibikombe byinshi kandi n'ubu aracyabitwara. Mbere ye nari mfite Zidane nk'icyitegererezo bitewe n'ibyo yakoze mu ikipe y'igihugu, bose barakoze cyane, nifuza kuzaba nk'umwe muri bo. Mbappe ibyo avuga bigenda byigaragaza mu buryo yishimiramo ibitego, aho byagaragaye ko aba yigana Cristiano. Aha hari amafoto agaragaza uburyo uyu musore muto yishimiraga ibitego mu buryo busa neza n'ubwa Cristiano. Ushobora kuba utajya kubyitaho, ariko uyu munsi reka tubigarukeho. Niba wumva unyuzwe n'aka ngaka, uze gukanda subscribe, ushyiremo comment cyangwa se unabisangize n'abandi kugira ngo babimenye. Mbappe aza ku mwanya wa kabiri mu bakinnyi baguzwe amafaranga menshi, aho yaguzwe na Paris Saint-Germain miliyoni 140 z'amayero. Akaza kandi ku mwanya wa mbere mu bakinnyi bahenze ubashyize ku isoko ry'ubu ngubu. Mbappe kandi amaze gutwara ibikombe 4 byo muri shampiyona y'Ubufaransa Ligue 1, aho igikombe cya mbere yagitwaye mu ikipe ya Monaco, naho ibindi 3 akaba amaze kubitwarana na Paris Saint-Germain. Si ibyo gusa, kuko yanatwaye igikombe cy'isi, ibintu Cristiano na Messi batari babasha gukora, ndetse nta n'uhamya ko aba bazabasha kubigeraho. Ibyo byose avuga ko yagiye abyigira kuri Cristiano. Uyu musore agiye agaragara yigana Cristiano mu buryo bwo kwishimira ibitego, nubwo hari uburyo bwe ku giti cye afite bwo kwishimira igitego. Ubwa mbere muri bino hangaha uburyo yagiye yigana Cristiano Ronaldo, naho yagiye amwigana. Si ibyo gusa, kuko nahangaha no mu ikipe y'igihugu uburyo Cristiano yishimira igitego, ubu nawe yaje kubimwiganaho. Si mu mafoto gusa, kuko Mbappe yanatangaje ko yifuza kuzagira urugendo rwiza nk'urwa Cristiano, aho yagize ati kuri nge narakererewe, ntabwo nagira urugendo nk'urwa Messi, ko iyo biza kuba gutyo mba naragumye muri Monaco, sinjye muri Paris Saint-Germain. Niyo mpamvu Cristiano Ronaldo ariwe mfatiraho urugero. Mbappe asanzwe aziho kwishimira igitego kwihariye, aho ahuza amaboko aserebeka hasi, ariko yagiye abivanga kenshi n'ibisa n'ibya Cristiano kuva muri Manchester United, Real Madrid, Juventus ndetse n'ikipe y'igihugu ya Portugal. Gusa ibi ntabwo byabitunguranye, kuko yakuze afata Cristiano Ronaldo nk'icyitegererezo cye, aho mu buto bwe yagiye ashyira amafoto mu cyumba cye ya Cristiano Ronaldo ngo yibitseho Ballon d'Or 5.